Mimi nilikuwa nataka kuwapatia surprise. Nijuana ndio waka. Wait. Bro, what is it? Guy, Niki. Kona atoko. Atagoko. Niki. What wanaga kikone kunyitwa nyitiore. That would have been the best. Yego kenyitwo. Yokauge ni agogyoka gugu. Ni otiri dumurajira. Bado digenyita niki gyatumira wage kuga. Like mnawezaje feature familia all these. Sasa. Hi Utura naku. Huko. Yona nyuma ya huko town ndoga atirere. Ikira haha ngeithie mari wa maitu. Sasa. Yes, poa sana kuzo. Long time. Mimi niko chonjo. Gai, kunyamaza nayo. Mimi nimekuwa hapa. Umekuwa hapa? In fact, for like 2-3 days niko off. Oh, ndio. Kuna wakati exhausted wira-ini ka exhaust. Wira hana atia. Wira ni mathiko ici turaikara tungikona na makuzo. Something is not okay. Tamene twagirwo kubanga ono kono uka get together. Imagine ona God aki ni God. Ite country yao ni kazuri. Ni smart. Thank you. Ni mare haga sia elephant tani. Tumurai kwa kuria. Matigire kuria mugate mugima. Tunini tuonaga ngiku. Hao tuko na bahati. Imagine guy long time. Yes, nilikuwa tu nimekuja tu hivyo tao. Kwena my friend urajirire boutique ingi hanyu. Ati ni hwagurite dress. So nikasema nekenjuke ndore kana ningukora ihingo. Dari kienda watirire. Githeka gore ndaikara huko. Why not? Sinicheki hata kama sijampigia simu. Otherwise uko poa. Niko chonjo. Jwere no areririo kurera eno yako. No adiskabira pata raida. But nimeka. Guy. Ma guy. Kitu bas 8. Imagine aki we need to catch up my childhood memories. Mutende ya tugikura. Guy gawe zanti. Anti akopoa. Ata anko akopoa. Tamati go hau otho mathe ndatigathie gitate. Wako tu poa. Wow, that's nice. Nilimaliza shule na nikapata job. Ona tuirigaine tene. Mieri na nene mingi. Ora uko ndoi. Nafanyanga na interior design. So, ukitetera wira goko I can panga here and there. You look. Designers not designers ni mundu ule creative. Botige no agire mundu. Kuzo. Ndukajire uturite uria waturite hau wetwite thingi we. Okay. But now by the way, in fact niko naye, but he does not stay here. Wapi? Murima. Ako Germany. No, I don't know ndete athunguri. Nakumbuka tukiwa shule. Watitao yetwera ore ati ndigaciarira mu Kenya nga mundu muiru ati nie njire joke ngoro na Mwafrika coming in 2 months. Acha tukage kunjita no nginya ngamuona. Nene nie ngamwira kana ngakwira kana ni tiki. Ona ngiwa ni rongo. Ni tiki already. By the way, aroka nginya akiona gaciari. Acha. I want to surprise them. Lazima na lakini lazima niambie au makuzo wengine. Kwanza wewe na niwagiro gutu host get together wengi. Najua anatoboka. Nijue na ido mudhugu. By the way, sio urathire murimo. Ona ni ara murimo ona okali 2 months. By December ningoji. I already have the dogs. Haja. Wait a minute. Kwani kitu serious? Kwani nani alininunulia gari? Okay. No wonder. Nikiwa na hipo. Nomenya gogo matiendete andu anorukuzo. In fact na tikire mutungu
Una slim. Una check But he has no problem with my weight. Guys, sasa nikuulize, what are the changes, like how is he different from watu wa huku ama chakula za huko unakula za huko ama sasa ni kana murugira gigikuyu na matufu? Okay, ndatwirega gucemania twasemania Nairobi, then we lived in a hotel. Tulikuwa tunasafiwa. Kagure. Kugoro ni nyeuthi ni tagute, sorry. Have you ever been pampered with Raf? Wacha. Anyendete nginya kaigwa sincerely I'm loved. Hata una glow. Kuzo, at least kwa familia kumeingia mzungu. Unarekedoka. Unarekeda igira. Atakuwa surprise. Guy. Kani ageikarire nake. Oh. Ndukajira wandikirwo nginya mundu wa wira. Nasema mimi nilikuwa nataka kuwapatia surprise. Nijuana ndio waka. Bro, what is it? Guy, niki. Kona agoko. Atagoko. Niki. Kwani alianguka? Niki. Nenda aje. Niki kabe. Niki. Si wewe alipotea kitambo. Tumeishi kutafuta. Wewe uliniambia aje? Kwani alikwambia aje? Imagine mimi aliniambia ati ni arenda gwicokaniriria. Nona ki pesa. Akije dikaukera mundu niketha ndagathumbũrwo ni andu. Yes. Ati naenda gwicokaniriria ki pesa nimpatie job. Na ile job wewe sasa hapa ako kazi. Ako kazi. Ameishi huko kwako. Mierio atoraga guku. Na rajini tatuikare wania. Bro. Since I can explain. Bro. Let's explain. Benyaki tunamtafuta home. Let's explain. Wote ile radio tutamutagaza eti hoyo. No explain madam. No explain. Go explain ke guy. Ikarathi unjire ikarathi. Kathi kaachini atwambie. Guy. Kwani ulinidanganya wewe? Ni manie gwitu ni kura dorire madam. Nie ni kura dorire. Yeah. Yes. Ati ukiura. Ni kura dorire. But ilikuwa inabidi mimi nitoroke. Kwa nini? Todo harere umenya mimi kuna wakati nilipatianaga simu yangu ikapiga simu hata sikujua nani alipigiwa. So unaona hiyo simu after nimepatiana ikakomita crime mimi sijuagi iliendaga aje. Ore oge mundu tu thimo innocently. Unaona? After dana yana thimo ri kule ahorire ndiramenya. So after siku 2-3 nikaanza kutafutwa. Ona sisi riu hau niho nie ndonire sha ndigotinda ngioka ku explain mucie. Ngikatia ngicomoka na haria hakuhi guka niki niwe tondu ntwaiguithanitie nawe madam. Bro, sasa si ungetuambia sasa sisi tulikukosea na nini? Unaona watu mwetha hoyo. Singepata hiyo time. Ni ndakionire mwokite ginya na polisi sasa mimi ningefanya ni ndangikioho ni siwezi enda kufungwa jela. Na kwanza majira gathi moyo maundu maria yekire ni maigi ginya he mundu wakuire in the process. Na what are you going to do? Ndio weka atia. Ndio wana ndari kwati ndio mukoro amenya ari. Yaani na wewe umeishi hapa na mtoto hawezi uwezi hata kuambia. Wacha kunirukia. Huyu ni over 18 wanja. Ni over 18 lakini ni family member. Na najua amekuwa akitafutwa. You wouldn't communicate home. Nani? Unge communicate sasa kizimu ya terere. Mimi that is what you told me. Ni kweli. Wewe na wale kuteja moto wanyu. Oh, so wewe ulitekia advantage brother yangu. Ukimenya situation ile yale, ukimenya ni uomoige haha tweke gombo. Hizi ni gani anafanya? Ndio ngoma. Shame on you. Hizi ndeto menya no ginya imenyeke. Acha waja mama. Waja lazima niambie mama. Takuria terere waje. Ulitekia my brother advantage aliama. Kuria ni terere. Ona tika bangi yake nyitiro moga kemuruta cero. Madam. Tira muka ukira. Basi ni iconic kurora gari. Na guko ni ku on the safe heaven ni. Tumia kila basi ni wewe. Wagira kuhura thimu mucio neke uge ni wewe igete. If he was a boy I would. Wanja wa line ni mulungu. Ni ndamwirire niliambia madam asiseme ndamwirire ndakauge mucie please. Ulichoose huyu to your family. Ulichoose huyu kafoke ni oyo omoihuragire goko kimurugagira asiari aku matore waja you are so stupid. Waja tienda kuria terere. Mwana wake kone kunyitwa nyitiro ri. That would have been the best. Niago kenyitwo. Yokauge niago gyokagunyitwo. Ni wotire ndumuratira. Bado ndigenyita nikigatumire wage kuga. Like mnawezaje feature familia all this? When I okay hana thimu ndo amenyaga ndo esiragia. Kai waja mundu akihana thimu innocent. Waja tiga gutire mundu innocent. Hapa unless kuna plan. Ya kuira
Ndeto icio mũrahethi cinyita. Wajareka ngwire ni ndĩreciria ati ona utoma ni nini iko katikati ya masikio. Sasa huyu ndiye anakufurianga hata nguo. Hata suruali if you want. Reke ngwire Kagure. Umuthi uyu ugituka. Ndikomenya we criminal. Yeah, ene kumenya leo ureteithagia thimu. You don't trust everybody with your phone. Wacha kinyo na wewe sita mtoto enda hapo uji ama unatumia tu. Wacha uone. By jioni hapa utapata chenye utapata wewe. Kwa sababu ni mimi nimekosea. Na wewe kuira atiriri. Unaona mwali wa nyongo hana ngoma. Ona gutiri ndware siria. Na ukakuweni. Kwa nini ukuniambia the truth? Wacha hivyo. Pack your things and go. Ona gutiri kindu kengi wina kio. Ndakwira atiriri. Bia cia thuko icio rutete. Enda pack your things. Go. Ona ndione ndora pack. Kwenda kabisa. Hachia. Mundu no arĩithio mĩrĩo. Nĩũrĩga mũndũ ũrĩa nĩkatũ magũrũ. Mbere anti okene hendo ipo nera nuka titima. Yaria makirani. Ni mũndũ aigio. Tatu twithambagia magũrũ ningĩ. Nĩ tondũ njikaraga rĩrĩ. Ndĩrenda gũkorwo nĩ ũkinyĩte handũ ona ũkaga handabu. Ndaisi toikara thĩ kũrĩa nĩguo mũndũ wa gũcenjirie na pe nĩ wararĩria ũguo. Ndakomiria Ngai. Sikwarĩria. Wewe ukiaga handabu. Ningeiwa nĩ hĩndĩ kũra. Please, sikukua serious. Sikukua zike. Duwa mtu kwani nyinyi? Nĩkĩrona tũtiketha. Thank you. Cái nó còn là đây đòn cày. Như đó. Chúng ta đi đâu cũng có mau rồi đi kiểu mà lên. Anh em ha cũng rồi. Ý như vậy. Bây giờ cũng là chắc là nào. Nó cái vấn đề gì vậy? Nó cái Một cái mà nó gì đâu. một rồi giờ ôn lại nè. Bởi anh thế này đúng rồi thì ngon. Dumono akile nani nda mutwaje kudubira akirika akinywa njovi akire mwili yani pora tu Nura ke okay ndi boste we na mubaka irio nyongete wega na nĩ wakena nĩ ndakutaka Kuo konya re ngo nĩ wĩra rĩu nginya kũrĩa angĩkorwo nĩ ahota kũrĩa tũkĩre cia tũrute wĩra wa gũkĩrĩa nĩkũrigwa nĩkũrigwa kĩrĩrĩ kama ukiwa wacha kama huyu ni jambo sasa bora wale kitu simuwe na kama hivi kuna akireka buinda karoki aya kai wana na hii hata wewe wale kitu kaongere wate kaiani Ndio na halo tunapa mara zinaonekana ziko na in fact unataka kuingia tukaita hapa ndio kale sina nuka tu tunaenda aje akikoni kana kwa ndio wani hapana si in fact karibu na mungu kule ando materiali na hiyo tukile kwa mwanani Onanga wewe kwa mtu. Hizo ndio food ni yako. Sikipige. Leta pia tutie. Urato kageria na ndiri no tutie. Twakite kule mikazo. Ona mupende ndimo tutie. Mbele danti okene hedo ipo nera nuka titima.
Yaria makirani. Ndeto ici Ona wewe waragio wĩra waku no gũcinũra andũ aku. nĩmo ndeto ici ũrĩa irathiĩ rĩ hahena kĩnyararo hahena kĩnyarara Magoro mingi. Nĩ tondũ njikaraga rĩrĩ. Gũkorwo nĩ ũkinyĩte handũ ona ũkagahanda bu. Thaici taikara thĩ kũrĩa Mũndũ wa gũcenjirie na nĩ wararĩria ũguo. Kagure ndakomiria Ngai. Ũkĩagahanda bu. tiga kwagĩte kũigua nĩ kiugo kĩnini Tata. Nawe wathiĩ. Ai, angĩkorwo nĩ irio irio ciothe. Please, sisi kukuwa serious. Guys, utige mairio haha. Mairema matata. Kaya kwa usagua na kutaka aje. Ama sitige. In fact, singa ni kule umiku kushiyako. Tira sisi na mwa ikaina ndashi. Ona madame. Wakasema whatever they want to say, but I am self-contained. Yes, okay. Hey. Kariki. Atiriri. Kanju ni matiga magita vindo ciakwa. Oh. Kanju. Andu makanju. Marata haido ya kuniki. Duka yakwa ndirageria gukinyira mundu akie thimu Iwe uramenya wewe wironda uthimo no ikingire mwire kwa ugitinyi gitoko ni takiatirere maruga ati anga ndina marua anga mandui anga ndina marua mandui maragutahaniki maranga ati maruga ati marua anga makanju ndirebete na ira ndirarethire turerwa ati atiriri ndio ile ciothe wendera ukaga ukakwira sawa ngakuheri kai uthia gwika ati ira ndirari kuri ngava na kumwira andibire riu nake ndina mukora ati ni murwaru kaisari umunengire kiria kiri giake ni naturethia goro no ya ikondo agitwara ri ucoke gukahakurira ati nuna tahuri riu ri okay fine nire kengwire ni ndihite ni urihite ni ndibite na ni ndigukuwa marakua niki kira tumemeke ugu ni ndiwe ni ngome ndiuka ni wiru hurusiri yakwa yothe Ngai ndwikika undu taboti ugu ndwikika undu oi Maiko mwiri ategere Maiko tathie na ihenya muno andu acio akanju umere macoki indo icio umere wa indo icio ucokio ku Maiko ikire gutire kindu atarihite Tuwajia ni urihite ndamwe ni ndihite akwira ni ndihite ni arihite nginya magoti gũbati na gĩtũmi gĩa gwĩka ũmareka yes no mere matige mũthako ũcio ona nini Maiko unasikia Maiko nĩraigua ndwari moti ya kuobe ngari maguru kana tutengere ma ũguo ndagwa nĩ kũiganu weterere sawa rĩu rĩ ũrĩa ndĩna gũkũ nĩ mũingĩ mũno rĩu no ũngĩhũra thimũ no ũhũre thimũ naye kũingĩra tondũ thimũ nĩ nyingĩ kazi nyingi nĩ andũ aingĩ mũno marenda ũteithio aingĩ namwe kwanza maroka na tũmaũndũ tũni matabatiĩ gũkorwo magĩkorera atĩ ũguoka na kĩũndũ ta kĩu ũguo njugaga korwo no na rĩngĩ wona moka mangĩkagĩria gũka rĩngĩ harĩ ũkaũndũ na mbere ũkĩte ũguo kengwĩre ni nĩmwenda gũteithia mũndũ wĩtĩithĩtie rimwe ngũkinyagira ndakwaga ngori atiriri kai gutangiuma tũmũndũ tũingĩ mũno twaku
twaku ati uthio nyumba to mundu tu tuingi uthio nyumba mundu tuingi ni to mundu weu nduga atiriri turimo ne kwiyuria ndiuragia atiriri kai gutangiuma to mundu tuingi ta we tume tungitwa wikore rumu ino wikore kuu kungi nona miara njira uranja nene meto ni wira wakwa nibu asa Duda kujira maundu maku naga gwikira riu urona ndiikite tumundu tu nikugate ndirahoya riri uhe thimu njega hote gutaraga mathabu makwa wega uhe thimu njega mabesha kana make mathabu mothe riu uhe thimu njega thimu hati niyo mangirita 50 thimu hati na thina asa no ndigukuhena kana urenda yamudemo ndenda ile raumire ile ta utumizi utamani sijui kama inaitwa utumizi ama utamani ndio utamani na doya ri tondu maundu mamwe akati ni ndirama he uyu shiri mara utanako utamani ne do atiriri ni kuria ndu mauge mamwe ndiramenya kuria marauma na nikio ni mo marathukia ona ibuku ria kuri kuga ati turininago ni mauge meitu ini thimu gwita thimu utamani ni kugate tanjira atiriri utamani ndu tanjira atiriri no menye ni ukwendeka kuu kuothe ri ni nyina njoki na ringirire kwa ngoma ati ari kwa Illuminati abewe nyara ringirire kwa Illuminati akienda ki na mutumire na ikathina ndakura nere kathina augaga atiriri ati guku gwaku ri ati anga maboya matikinyaga narua anga matikaga ati kwa kwiganira uju na kegwire nani akona thina atiriri onawe ri petro-ini ria ya ithia komu unyuaga maguta ri ati gutuikaga ati nduribaga maguta na ngire hakaja gitiki ati na ithe wa komu ri ati ona rimwe ni uraraga gwake ati rimwe andu makwagaga na ni urarite kwa ithe wako ngikate aku ithe wa komu ngikate ngetha kiku gathie nyumba kuria njikaraga Palace ngikakome kigi no ujira yana gatici nganyende kumenya no no urauga bogu kana niwe hasa no thie gukoma kigigi ni reke ngwire ati no rari murengere thitima gwaku muragioka kuri mundu tani niki in fact nenjoi ni musene wa andu no mere atirire ni moye atiriri o mere atirire na we wathi na mbere gukiria andu amutaju ona uri ukora thina-ini we ujiepushe na miario ya mithemba to no gwikora thina-ini tariwo na ciburi kithio ndakuretagira ndeto nyingi na kira mona hanate uramona hanate shibo shiole no maita maigana anoka gamwira out teenager tondu kuri maundu itangithikiriria na kuri maundu itangigwa reke ngwire ona wanyo na hau na thimu ici tiga ni we na ngwenda umenye uguo tiga nawe maundu maku ni mathia ngona we no rakinyukia uria tiga rĩmwe ni uteaga raini nawe no we at least we ni ndiraona we urisa no kuri angi ona mangihura tariu kuri mahurite ha no na ngimera ngiuga na nitatumo ni nyina njeri riu mwanake wake ri na gutumana niki kire ndakinjira ngiuka guku bandu ba okeri na ringi riu ani tondu ni ngupapacite guka anjira ngwire atiriri mwanake wake ri ni ara
aranyua bangi akanyua ndawa cia kulevya yani riu anangite indo kuu guothe ati riu tiga kurutira moru na ni mutimia ucio nyina wajeni komwe no itoe Kagure ngai atari mundu mwire atiriri akoni arenda guka kwetha kindu kana gwetha undu guku ere niyo gitumi kira kiratuma agutume ucio ni ndimui na ni njui githemba giake aiko ni mundu kinya igongo na ndangiruta ona kinini enda gwikirwo maundu yani ndarari ndikogo na izwira uria wothe ndiraruta haha aroka tu agoka moko matheri nyumba ino ndiukaga moko matheri Kagure ngai atari mundu na we ni uyu guo ona mbere ya ukite ha ni uyu uria gwikite ni uyu guo ithe ndu igogo na wamba kuruta nigetha uke guku na nguiguire mwire abeke uguo ciana ciake ni gwika atia sawa ngwenda no tukadukare